Hello mayam, aiga ichaman ga laithabaki laini akoi thangnaba akoi manaki inama oida ado kamai tawba sum jenghalaga mayam dodi hai mahi 40 ona phange asiga laire mogi laisabi atombido ado hojik se thani chak su loida male chak loida mayam jana rani hojik mi khujam amani sangoi da ona tawre ado mayam mathang jengmina siga laire mathen mayam ma tawramme moi mathen khujam amani changamde askai ngang siba ma laire imanakta thangnana pamme nupa machani masak phajek ado ina hai tawna hai badugadi masu hai tawre tabakani yo so dana sumang subami do hai tawri ni maise post ka supiri ma nusibana ichaman akhobani phamme humang kang nusa olangi phen thar so dum sayaba asiga sunne ama laide mathen khujam je jeng asi tana loide mayam kai mathen no khangtre ba khujam man jam man changamde ado mayam samanna khoi phamak tareba chak to ga makutha ma sum lai aiga chaman ga neton parmoga hale ado jum jala gam tang phiron se hongdo de wai sangani kai gina samanna khangam dare neton de hawro aina haida me ko bani lai kare mayam jambu de lapte dum khara manung jangi moi gi duna sa khusa je jeng sa se khusa mani sigasu pipe pokhare ising leak oil nga siya ito supply la ambani na ko jama laide jawre mayam ado humang kange jawra ganda jeng babu ingang ani sina chakhada mi se jeng ingang babu de ahumak thama mene do jeng ichaman gi phamu je bikara ma thire ichani pa phone jeng le ram swai se ga loisalage pen nungsit nga hatang cha ge mayam dadi bye bye